Amashusho ateye ubwoba agaragaza imirambo myinshi irimo n'iyambaye ubusa yagaragaye ku mbuga nkoranyambaga nyuma y'uko kuwa mbere leta yari yavuze ko abantu babiri bapfuye mu gikorwa cyo kugerageza gucika gereza y'amakara y'Kinshasa muri DR Congo. Ubu Minisitiri w'Ubutegetsi yemeje ko bapfuye ari imfungwa 129. Amashusho yakwiriye ku mbuga yerekana imfungwa zigendagenda hejuru y'imirambo myinshi zivuga amagambo y'akababaro zinenga inzego z'umutekano kwica abagenzi babo bangana gutyo. Ibyo byabaye nyuma y'uko mu gicuku cyo kuwa mbere muri gereza y'amakara humvikanye urusaku rw'amasasu. Patrick Muyaya, umuvugizi wa leta, yahise atangaza ku rubuga rwa X ko igikorwa cyo kugerageza gucika gereza nkuru y'amakara yongeyeho ko inzego z'umutekano zihari ngo zigarure ituze n'umutekano. Nyuma Me Samuel Memba, Minisitiri wungirije w'ubutabera, yatangaje ko mu guhagarika uwo mugambi hapfuye imfungwa ebyiri. Nyuma y'ayo mashusho asa n'ayafatiwe muri gereza yerekana imirambo n'inama y'igitaraganya inzego z'umutekano n'abandi bategetsi mu murwa mukuru wa Kinshasa, Minisitiri w'Ubutegetsi bw'igihugu Jacquemain Shabane Luko yatangaje ko abapfuye muri iyo gereza ari 129, barimo 24 bishwe n'amasasu. Gereza y'amakara irimo imfungwa zigera mu bihumbi 12, gihe ifite ubushobozi bwo kwakira 1500 gusa. Shabane yavuze ko benshi mu bapfuye bazize kubura umwuka nyuma y'umubyigano ukabije kandi ko abandi 59 barimo kuvurwa ibikomere. Shabane yavuze ko ahagana saa 8 z'ijoro kuwa mbere imfungwa zo muri iyo gereza zatwitse inzu y'ubutegetsi ahabikwa amadosiye, ububiko bw'ibiribwa n'aho bavurirwa. Umwe mu bakozi ba gereza yabwiye ibiro ntaramakuru Reuters ko nta mfungwa yabashije gutoroka muri icyo gikorwa. Reuters imusubiriramo agira ati ababigerageje barishwe. Gereza y'amakara ifite ubushobozi bwo kwakira imfungwa 1500 gusa, ariko harimo abagera mu bihumbi 12 biganjemo abategereje kuburanishwa nk'uko bivugwa n'ikigo Amnesty International muri raporo yayo iheruka muri DR Congo. Igikorwa cyo kuwa mbere kibukije gutoroka gereza y'amakara kwabaye mu 2017, aho abantu bitwaje intwaro bateye gereza bigatuma abantu barenga 4000 bari bafunze batoroka. Kwica imfungwa si ibyo muri Congo gusa, kuko hirya no hino ku isi byagiye bibaho biteza benshi ururondogoro. Umwaka ushize wa 2023 Irani yishe inyonza abantu 834. Abaharanira uburenganzira bwa muntu nibo batangaje iyi mibare. Ni ibintu kandi byaherukaga kuba muri iki gihugu mu 2015. Radio Ijwi rya Amerika yatangaje ko muri 2015 imfungwa zishwe muri Irani ari 972. Amashyirahamwe aharanira uburenganzira bwa muntu yavuze ko Irani ikoresha igihano cy'urupfu mu gutera ubwoba bene gihugu bakora imyigaragambyo ndetse n'abanywi b'ibiyobyabwenge. Ntibita ngo uri umugabo cyangwa uri umugore, pfa kuba ibyo byaha byaguhamye barakunyonga ubundi ugasezerera ku isi n'abayituye. Mu gihugu cya Haiti naho ntibasigaye inyuma mu kwivugana imfungwa zitanyuzwe n'ubuzima bushaririye muzi bubera muri amwe mu magereza atandukanye. Ejo bundi kwa 16 Kanama 2024 nibwo imfungwa 11 zishwe zirashwe nyuma yo gutoroka gereza. Iyi gereza ibarizwa mu mujyi wa Saint-Marc uri ku nkombe za Haiti rwagati. Mu kiganiro n'abanyamakuru Port-au-Prince, umuvugizi wa polisi y'igihugu cya Haiti Michel Angel Rouagene yavuze ko abantu 11 bishwe na polisi yo muri iki gihugu ubwo bageragezaga guca muri humya abacunga gereza. Gusa uyu muvugizi wa polisi kandi yerekanye intwaro zitandukanye zafatiwe mu isaka zirimo imbunda nini, ariko ntabwo yigeze ivuga umubare nyirizina w'imfungwa zatorotse. Ubwo hari ku nshuro ya 3 imfungwa zitoroka muri iyi gereza muri uyu mwaka mu gihugu cya Haiti. Muri Werurwe udutsiko tw'amabandi twabohoje imfungwa ibihumbi n'ibihumbi nyuma yo gutera amagereza birakomeye muri iki gihugu mu murwa mukuru wa Port-au-Prince. Udutsiko twagiye tugaba ibitero muri aya magereza atandukanye mu rwego rwo kwigwizaho umubare munini bazajya bifashisha mu bikorwa by'ububandi. Aya mabandi kandi yagize uruhare mu kweguza Minisitiri w'Intebe Ariel Henry. Kenya yohereje abapolisi 400 muri Haiti ngo bahangane n'ayo mabandi. Kugeza ubu bakaba bagikomeje guhangana, ariko ababikurikiranira hafi bavuga ko bikomeje kugenda bifata umurongo. Nubwo bamwe bagiye bagerageza gutoroka bagafatwa, ariko hari naho imfungwa zagiye zijya inama zigapanga umugambi zihuriyeho gutoroka kandi bikabahira. Ejo bundi nanone muri uyu mwaka mu kwezi kwa 7 imfungwa zibarirwa muri 200 zaturutse gereza ya Kutokale zari zifungiyemo iri mu birometero bike ivuye mu murwa mukuru wa Niger Niamey, aho zari ziganjemo abafunzwe nyuma yo guhamwa n'ibyaha by'ubwihebe, ariko harimo n'abafunzwe nyuma yo guhamwa n'ibyaha birimo gukoresha no gucuruza ibiyobyabwenge n'ibindi byaha bitandukanye.
Ikinyamakuru RFI cyatangaje ko urusaku rw'amasasu rwumvikanye muri gereza mbere ku gicamunsi cyo kuwa kane tariki ya 11 Nyakanga 2024 ari rwo rwaburiye abarinzi ba gereza burende n'ibyuma bikomeye bisanzwe bizengurukije gereza ya Kutokale bahita baburira mu bice bitandukanye, bamwe batwaye intwaro n'imodoka. Ubutumwa bwa Minisitiri w'Umutekano imbere mu gihugu cya Nigeria yamenyesheje ba guverineri bose n'abayobora imidugudu yegereye iyo gereza ndetse n'abanyamadini abinyujije kuri radio, yemeje ko imfungwa zisaga 200 zaturutse gereza, asaba ko bagomba gutanga amakuru ku muntu wese babona bakamugirira amakenga. Kugeza ubu agace kose gakikije umugezi wa Nigeria karimo gukorwamo umukwabu udasanzwe, harimo n'ibice bitandukanye bya Niamey na Tirabere. Ibibazo bikomeje kwiyongera habazwa ko abo barashe muri gereza bagafasha imfungwa gutoroka bashoboye kwinjira muri gereza ya Kutokale, kuko ubundi ifatwa nk'imwe muri gereza zikomeye kandi zirindwa cyane. Mu bihe bibiri bitandukanye ibyihebe bituruka ku mupaka wa Mali byagerageje gutera iyo gereza bishaka bagenzi babo bayifungiwemo, ariko birabananira. Ubu ikibazo ni ukumenya uko byagenze kugira ngo iyo gereza ishobore gufungurwa n'imfungwa zari ziyirimo, nuko zashoboye kubona intwaro nyinshi zitavuye muri gereza. Ngayo nguko rero iby'imfungwa n'uburyo bazirasamo. Inkuru y'uyu munsi reka tuyicumbikira aha. Ndabashimiye ko mwabanye nanjye. Nge twabanye na Noel muvandimwe. Nimudukunda ntituzabatenguha, namwe ntimuzuyaze gukanda handitse subscribe nimba mwakunze iyi nkuru twabagejejeho. Mbifurije amahoro n'amafaranga, mugwiza amashyo, tuzongere guhura amatavuna imitozo.